Dobar dan, ja sam Larisa Kesteli-Kosjuk i radim kao astrolog i ajurvedski terapeut u Zagrebu. Pričamo o Veneri u Škorpionu. Ovo su specifični ljudi. Mitologija iza konstelacije Škorpiona priča o borbi Oriona sa Škorpionom. Naime, Artemida, boginja mjeseca, se naljutila jer se Orion hvalio da može ubiti bilo koga na svijetu i hvalio se svojim lovačkim vještinama. I onda je poslala malog Škorpiona da ga usmrti. Ta borba je bila dosta zanimljiva Zeusu i onda ih je Zeus stavio obojicu na nebo kako bi dao do znanja ljudima da se uvijek sjete da i nemaju pravo na veliku obijest i na veliki bijes, jer to nije dozvoljeno ni jednom smrtniku, čovjeku, ali isto tako niti jednom od bogova. Kad je Orion na nebu, kad se vidi, onda se sazvižđe Škorpiona ne vidi i obratno. To je sad astronomski dio. Ako pričamo o ženi koja ima Veneru u Škorpionu, one su tihe, strastvene, tajnovite, intrigantne. Ta žena kad uđe u prostoriju, ona ništa ne mora reći. Ona sjedne, skenira koje se dopada i kad se upikira na vas, ona će samo pustiti otrov. Ništa drugo. Venerice u Škorpionu, javite se. To je taj modus operandi. One vole ili mrze. Kod njih nema sredine. Škorpion je znak u kojem je Venera kao planeta u izgonu. Znači on je točno suprotno od znaka bika kojim vlada Venera. I Venera se kao tamo ne osjeća baš dobro. U principu izlaze one najmračnije, plutonovski obojene strane Venere, a to su ljubomora, posesivnost, sklonost manipulaciji i to da idu na sve ili na ništa. A kad te voljem, kad te ne voljem, koljem, kak se kaže. Odane su do smrti. One će često pronaći partnere u nekakvim vrlo ekstremnim opasnim situacijama, tipa u automobilskim nesrećama ili na groblju ili na nekakvim tamnim, obskurnim mjestima gdje postoji nekakva vrsta opasnosti. Njih privlače te tamne, mračne strane i pojedinaca i života. Oni to vole. Venera je ljubav, Škorpion je opasnost i transformacija. I onda kad se jedna planeta ljubavi nađe u Škorpionu, oni idu do samog kraja. Inače, Škorpion kao životinja je u stanju kada smatra da se nalazi samo u opasnosti, on se pokušava usmrtiti svojim vlastitim repom. On je imun na vlastiti otrov, tako da on to onda ne uspije napraviti. Ali ta sklonost samouništenju, destrukciji je kod ovih ljudi vrlo česta. Jedina stvar koja se kod njih ne radi je da im lažete i pokušavate se pretvarati da ne, nisam ja njega nazvala, nisam se ja s njim našla. Oni osjećaju. Škorpion je fiksni vodeni znak, to je fiksna voda. Oni se upikiraju u nekoga, taj njihovi božji, ničiji drugi, i oni vole do smrti. Oni, stvarno, ta žena kad vas voli, ona će vam dati sve. Ukoliko se osjeća iznevjerena, pazite se, ona je spremna čekat na hladnu osvetu desetljećima. Neće raditi puno drama. To je znak koji je sklon dramaturgijama, međutim to su njihove okolnosti. Oni se nalaze u ekstremnim i opasnim situacijama i tu često nalaze ljubav, ali oni sami neće napraviti javnu scenu. Oni će se povući plutonovski i čekati. Jako su dobri ljubavnici, odnosno ljubavnice. Ako pričamo o muškarcu koji ima Veneru u Škorpionu, rijetko koja žena od njih ode nezadovoljna, jer oni ne mijenjaju žene kao čarape, oni nisu švrljavi, već isto tako oni detektiraju koja im paše, uhvate se za nju i onda krenu.
Njima treba dugo, jer je to fiksna voda. Oni prvo moraju osjetiti osobu. Šta god da vi pričate, šta god da vi obučete, reći ću što da obučite eventualno, ali oni će vas skužiti. To je čisti goli instinkt. I neko sa Venerom u Škorpionu, kad je muškarac, on ženu nanjuši na 3 km. Znači, vi možete izgledati potpuno obično, ali ako vi imate tu dozu opasnosti, mistike, dramaturgije u sebi, oni će vas polagano početi plest u svoju mrežu. To je način, to je na koji oni funkcioniraju i njima treba vremena da oni razviju povjerenje. Od 0 do 10, ako većina nas osjeća oko 4-5, oni osjećaju 28. Tako da vas oni uopće puste u svoj intimni krug, trebate pustiti malo da vas on ispipa. Prije svega, jeste li vi dovoljno odani? Ono što ti ljudi ne trpe je da im lažete. Oni će vas uhvatiti, oni će vas osjetiti, nanjušiti, oni su intuitivni i emotivni. Znači, ništa s njima ne ide puno kroz priču. Ta seksualna interakcija njima daje kanal, jer ipak se radi o Škorpionu, to je signifikator 8. kuće, gdje oni svu strast, temperament, predanost gurnu onda kroz taj fizički kontakt. I to je ono gdje su oni najjači. Najjača stvar koju možete napraviti kao žena, ako imate partnera sa Venerom u Škorpionu, je da se prepustite. Oni hoće transformaciju, oni hoće tu malu smrt kroz odnos i oni žele promijeniti se uz vas i oni žele da se partnerica transformira. I svaki put kad dođe do kontakta, oni hoće osjetiti tu laganu intrigu, dramu, fatalnu ljubav. I uvijek ih interesiraju žene koje su malo obskurne i tajnovite. Tajne njih totalno obuzimaju i tu će se oni uhvatiti u tu priču. Obucite neku crveno-crnu kombinaciju, kožne hlače, minica, ali gore mora biti nešto full zatvoreno, jaka šminka, visoke pete, da ste onako lagano gotik ili opasne. To njih zapravo i privuče. A ako niste unutra takve, osjetit će vas oni brzo, ali ono kaj oni hoće, zapravo ne to kakvi izgledate, oni vas hoće osjetiti. I oni osjete u tom najintimnijem ljubavničkom kontaktu, tako da sa Venerom u Škorpionu, bilo da se radi o ženi ili da se radi o muškarcu, ne igrate s njima. Znači, oni znaju, oni osjete i ukoliko se oni osjete ugroženi, postaju destruktivni. Postaju autodestruktivni, ali to predstavlja realnu opasnost da vas uhvate u vlastitu mrežu laži. Tako da s tim ljudima nemojte igrati igrice. Iskrenost, ona najdublja, ona najmračnija je ono kaj njima zapravo pokazuje ja se tebi otvaram, ja sam tvoja. Oni hoće taj osjećaj, ti si moj, ti si moja u potpunosti. Nemojte se igrati s njima, uživajte u njima, oni su stvarno osjetljivi. Prije svega su osjetljivi i pustite ih da oni svoje male škorpionske rupe dođu i priđu kad su oni spremni. Kad dobijete taj kontakt, to je jedno neponovljivo iskustvo. Hvala vam i vidimo se sljedeći tjedan sa lepršavom Venericom u Strelcu. Čujemo se. Pozdrav.